Ja sam Petar Zrilić, nalazimo se opet na potezu Atara i Tebejskog, gdje smo danas opet bili svjedoci gdje su goveda i stoka uništavaju naše posjede i njive. Pored toliko brojnih peticija i zvanja opštinske vlasti da dođe nešto da se uradi, pomogne, svi su nas odbili. Ovaj problem mora da se reši, jer pogotovo posle ove uginule stoke što smo vidjeli danas. Skupljeno je preko 80 potpisa oštećenih građana, ništa, mediji smo zvali, ništa još urađeno nije. Ako treba, mi ćemo opet da skupljamo i preko 150 potpisa ćemo skupiti da se ovaj problem više reši. Ja sam Ištvan Zima iz Novog Itebeja, imam njive ovdje u ovom potezu gdje prave te velike štete ova stoka. Godinama nam pravi štete, više puta smo se žalili nadležnima, međutim ne vidimo neku aktivnost sa njihove strane da bi se tu nešto preduzelo. Sad dolazi setva, a inače ja nisam samo zemljoradnik, nego sam i stočar. Imam farmu živinarsku. Izuzetno velike novčana sredstva su davali da bi legalizovali objekte, da pratimo sve po zakonu, vakcinacije, svaka tura, minimum 2 puta obavezne, od toga 50% ide državi u budžet, to naše štete, a ovdje neko bahato ovako se ponaša sa svojom stokom, bez belege, bez ičega, dok oni koji su registrovani, oni plaćaju, na primjer ja plaćam i imam ugovor za konfiskat, koji odnesu leševe veterinarskom stanicom, veterinarskom inspekcijom, sve to treba plaćati, od čega, na primjer, 50% ide državi, a neko ovdje radi i njegova stoka pravi tu štete, ne meni samo, nego par stotina ljudi koji su ovdje oštećeni. Prošle godine sam imao tikvu, tamo posebnu golicu. Jedan put kad sam izašao, kompletno stado je tamo u tikvi. Niti sam smio da ih isteram, niti sam smio da ih pojurim, pošto još će trebati da naprave veću štetu. Na milost i nemilost sam sedao na kraj i gledam kad će da mi se smiluju, da polako da izađu, da mi ne prave veću štetu. Ako nadležni organ ne bude poduhvatio neke ozbiljne mere za ovo nedelo od određenih naših građana koji to radi, ja ne znam šta će se tu napraviti, tu će da krene neka lavina, neće ni drugi da poštuju zakon prema ovoj državi, nego svi će na taj način da rade protivzakonito. Ja sam Rade Bikić, poljoprivrednik iz Banatskog Karađorđeva. Posjedujemo ovdje kod BGA 4 katastarska jutra zemlje. Problem imamo već 25 godina minimum sa tim gospodinom Radivojim i njegovim govedima. Nije sad je trenutno toliki problem, koliko je problem biti za mjesec dana kad počne usred da raste, kada počnemo da ga vade, kidaju. Mi se žalimo svima. Problem će biti isto u pšenici. Kad dođe pred vršinu, kad pred nju prođe 30 komada krdo, 30 komada goveda i pokrepa to ne može nijedan kombaj da digne. Godinama se mi borimo, ali ne, on ima neki, da li ga neko podržava, da li ima nekoga, on ima jači od nas. Žalili smo se, žalimo se, slabo reaguju i opština, nemaju karantin, nemaju ovo, pa nešto da nađu, nek nam izađu u susret, jer ako mi radikalizujemo, mi ćemo onda, nećemo dobro proći, nešto će biti, nešto će dešavati, ne može se više to trpiti tako. Svi smo revoltirani, ljuti smo, uništa nam use, od toga živimo, tako da ne znam šta bi više rekao. Ja sam Ilija Kovačević, imam njive na ovom potezu i goveda od ovoga čovjeka nam prave godinama mnogo štete, dolaze čak vamo, šetaju i pod ovdje, ima leševa, uginulih, ne sklanja niko. Može i da se snimi, ovdje dolaze i na vodu, BG teče prema Zrenjaninu, tu će biti i bolesti i još koje čega. Oni od tog njegovog salaša, goveda i svinje, to ide i po nekoliko kilometara daleko po našim njivama. Tako ja ne znam šta da radimo. Mi smo se žalili i niko ne preuzima ništa. Ništa i dalje on pusta goveda i svinje i to hara po našim njivama, pravi nam ogromne štete. Ja stvarno ne znam doklen to.
Dragan Milojski iz Banatskog Karađorđeva. Pa evo, opet smo se okupili ovde u vezi ovih životinja što gospodin Trifunović drži ovde na Begeju kod nas. Bili su tu mediji iz ETS-a, iz Novog Sada, televizija, ali evo i dalje to isti tokom sve ide. To goveda se opet kreće, to nije normalno, kako kiša pane, mi u tim žitima najviše nastradamo, pošto to čepa, gazi, to pola neće biti useve kako treba. Ako ne bude ništa drugo, mi ćemo morati da reagujemo, ima nas oko 150 koji ćemo doći ispred opštine tu i nećemo ići dok se ne reši pitanje tog gospodina Trifunovića. Mislim, to je stvarno prešlo svaku mjeru. Stojim pored reke Begeja. Pre 50 godina se ovde nekad moglo lepo kupati i omladno uživati. A sada ne možemo od izmeta goveđeg i zaraze ovde koja vlada od uginulih životinja ne možemo ni da priđemo, a kao i da se kupamo. I ja stvarno ne mogu da shvatim da niko neće da preduzme nešto, da se to reši, da se pomogne ovih ljudima. Nemam pojma, nemam više reči. Eto toliko, prijatno. Skupljamo se već po ko zna koji put. Dobijali smo razna obećanja da će se goveda i svinje ukloniti, da nam neće praviti štetu. Međutim, kako proljeće prilazi, oni sve više i više gaze, sve više i više odaju po pšenici, po lucerki. Ne možemo se braniti, imali smo obećanja od načelnice Srednjebanatskog okruga, imali smo obećanja od policije. Ništa se ne preduzima, dokle će to tako trajati, to niko živ ne zna. Evo, skupljamo se pa da opomenemo, pa ako ne bude, vidit ćemo, ako ništa drugo ne bude, mi ćemo organizovati se pa ćemo ići pred opštinu, da blokirati opštinu, pa valjda će onda neko nešto preduzimati, jer drugčije se ne može izgleda rešiti, ne znamo na koji način drugo da se radi, tako da je jako gadno, jako teško, nadležni niko ne preduzima ništa, trebali bi da dođu samo da pogledaju pšenicu, da vide koje su to stope, koja je to šteta, međutim niko niti dolazi, niti poručuje šta, niti nas zove na razgovore, ništa, niti njega, niti nas, ne znamo dokle ćemo i šta ćemo, ali najvjerovatnije da ćemo pooštriti proteste i da ćemo ići pred opštinu, pa dok ne reše, nećemo odustati.